Pozdrav svim ljudima, došli na novi klip. Ljudi, danas ćemo igrati jednu igricu koja se zove Happy Wheels. Da, dobro ste me čuli. Part 1. Znači, čekaj, mi smo ovaj čikica, what the fuck, idemo na neku drugu. Ćemo na menu. Next, menu, dobro. Možda smo ovu bilo koju i pa idemo da prvu. Da vidimo šta tamo treba da se radi. Ok, mi smo ove djekice. Peštamo ovu. Znači ja igram prvi put igram, tako da ne znam šta se sve dešava tu. Sorry, tek prvi put igram ovo. Igrao sam samo jednu misiju. Victory! Yes! Yes! Idemo na drugu. Idemo exit menu. I ćemo na. Sad smo nešto drugačije. Ne. To je strašno. Dobro, idemo na Seven. Pokemon. Ajde, to ćemo. Već možemo da biramo. Koga ćemo? Mi ćemo uzeti. Evo. Otac si. Tako. I sad tu. Ne. What the fuck? Znači ovo igram na 200 godina. Ovo ću odmah da pređem. Tamo pređem. Samo. Ne. Ja. Fuck. Ok, sad sam shvatio. Znači moram da odem ovdje i da ostanem. What the fuck? Šta desilo, ne znam. Slomljena ruka. Ali bitno da smo živi još. Da okrećemo dalje. Dobro, tu. What the fuck je? Ajde. I dobro je što smo požurili. Treba sad čekati tako ovdje. Koliko sam gledat kod igrala je bolje. Dobro. Još. Ne. Još. Idemo šoju. Stani. Dobro. Ne. Fuck. Final smo pukli. Idemo na treće. Ajde idemo na ovo BLX part. Baš mi to zanima šta je. Ok. What? Aha. Ovo je dobro. Idemo ovdje sad. I idemo. Ne. Gdje padam? Gdje padam? Idemo na restart level. Dobro, žur. Vrlo brzo da idemo da bi stigli. Evo, ja sam uvijek ćemo na Štalicko gore. Što to je brzo, koliko su brzo. Šta? Da je ovo, what? Fuck, protklip. Fuck. What the fuck? Ovo sve cviće. To bi bilo to. Ako vam se sviđao ovaj klip, obvezno ste like, share i subscribe. Ovo je bio Happy Wheels. I mi se vidimo u narednih klipova. Pozdrav sve vas i čao.